Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Thazing ni som pathum ninga ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Lungthulina Village Health Sanitation and Nutrition Day mangani. Manipur in Pui voice vote leya buina. Manipur Sarkar mating chingkung law. Lotha ho hon NSCNIM in Sarkar palai N Ravi theng atum chu akal. Sanjay Dutt tube cancer stage 3 aniti shit sukani. Tu hin Chanchin kim changlemin. Parbung ICDS Integrated Child Development Services Project hui hotna hnuya. Thazing ni som pani sang ni som ni khan Lungthulin Primary Health Center Village Health Sanitation and Nutrition Day mangani. Hi hunahin Ministry of Health and Family Welfare hnuya Community Healthcare Workers ASA Accredited Social Health Activist hain risel na chungchang Sanitation le Nutrition chungchanga mipui hai shilshit na hunan manga. Tulaya shipuin lengmek COVID-19 le inzomin hand washing ti thupuya mangin in shilshit na hun nei anibok. Hi hunahin Parbung Community Health Center medical staff hai khoma routine immunization vanein damdo hai checkup thoin damdoi hai semna le vaccine hai an vakapa. Atul ang angin naute le nu pui damno hai an mamo chitum an vapek. Website Thar Langzar. Thazing ni som pani sang ni som ni zandar sari chanve khan Silmat ICI Christine Thalai Polchun website Thar www.thalaiweekly.com chu alot langzar ta. Hit langzar na hun sir hi Gospel Centenary Committee Ruma ne yania. Website Thar hi uparam hlun sang tui thapai Presbytery Christine Thalai Pol chairman in at langzar. Hi website hi Thalai Weekly kum som tling lom na le inzoma but sayani. Pherzol District Quarantine Center Bethesda College Mulbai Pheyan Thok Zanituk Thazing ni som pani sang ni som ni khan mi pani in thlasuk no kan ni. Anni pani hi marbil mi annia Bolero camperin an khuting an pan mek in thlasuk na hun serahin pi mangai kim nurse duty in tlung taka an tum hun an tlung theina ding in tong chaina in an thla. Lampuya an fagle don ding hai medical team hai in thataka an simfel hnungin in thlasuk an ni. Zanizan Khan Pherzol Quarantine Center hin Arunachal Pradesh le New Delhi ain thok mi parit numhei pathum le pasal panga an tharnok. Anni hi medical test nei ngalan ni a result ruk chu alasung no ni in ei thulak na chuna shel. Limta thotan nia Manipur Furpui Rorel monsoon sesona in pui speakerin Chief Minister Biren Singh Sarkar in puin a ringzo le ringzo no sukching na dinga voice vote a thu a sukluk chu dem a lo le voice vote 80 hi thutluk na lagding pha in pui palai hain o le o a tia khe ka arol tamlem na ting tinga thu sukluk chu voice vote ani ami ruk chu thupoimo ropoimo sukluk na dingin mang aningai no khanga selkal tu pol Congress hain division vote ban pharnge ya vote lagdinga an ngen na hnola Speaker Pu Wai Kem Chan Singh in voice vote Sarkar Shratzi Fina Amangel Kha India History Avoy Khatna Ani Ti in PDT Acharya Lok Sabha Secretary General Hui Chunashil. Pu Acharya in Ashil Peina Achun Sel Kaltupol Congress in Biren Singh Sarkar an Ringzo Nona No Confidence Motion Pomlawa Anol Kha in Pui Rorel Dan Kal Ani Ti in Ashil Bok. Hile inzul hin Dr. Chalton Lin amo Congress Chui Tulunin in Pui Rorel na Sel Kaltupol in Sarkaran Ringzo Nona No Confidence Motion an Putlut Chunola Sarkar Ringzo Zi Confidence Motion an Laglut hi an Digno Thu Shilin Tuta Biren Singh Sarkar hi Sarkar Sim Dan Kal Mangzui Lau Changtlang Coalition Sarkar Nisi Sarkar Fe Dan Dingai Tu Tubik Steering Committee Khom Lau Mipakhat Thunay na Rorel Authoritarian Rule Kumthum Sung District Sim Thar Pasari Hai Mason na ding thomo mal nei lautin Dr. Ramochun Biren Singh Sarkar chu thim no an changthu in puya atlangin sampui Chief Minister Lui Pu Ibobi Singh Khoma tuta Sarkar hi mi pakhat Rorel na Sarkar ti in na shela Voice vote manga thutluk na sim hi mi pui Rorel na susam Mother of Democracy ti in na shilbok Biren Singh Sarkar hi I maang peiding shilan taklea
Congress MLA in ban pani pu Okram Henry Singh le pu Lukhoi Singh hai chu cabinet minister a hlangkai an nel thei ti thu lein BJP MLA thenkhat an lung na satakena oino a ISTV in a shildanin Congress MLA in ban hai le MLA dang thangkhoma regional party in dinkhom anel thei ti in a shil BJP sarkar hin mating I maang peiding ti hi shilan tak hle ani Nagalena Naganam somparok hailaya namlin le ropui pol hailaya mi lotha nam inpui lotha ho ho chun National Socialist Council of Nagaland IM in India sarkar thlungpui le in big na fe meka palai poimo interlocutor pu en Ravi thlengdinga sarkar thlungpui an norchu an thlopno thu an pung Lotha ho ho hai chun Nagaland GB Federation le Ziliang Rong Baudi hain en Ravi thlengdinga ngen na an dit no thu an hril chu an thlop hle thu an hril bok Lotha ho ho thusu kin a hril peina chun in big na hun poimo tak amhurin bok toma aphuta pha in thoka palai interlocutor alo thangta helna leya naga hain harsat na le rinum na tam tak an pal thleng hai she tu le in big na akipakoya shewang tu ta thleng chu in big na hlo samro se tina angtluk ania pu en Ravi khom mishim ve tho ani lein ei be se na po asuk puitling thei big no ding ani ti in an shila chulein NSCNIM in palai en Ravi thlengdinga sarkaran norhi kan thlop no ti in an thusuk chuna shil sarkar thlungpui le naga hel pol hai hi sangkha zaku somku pasaria in betan an nia tukum hi kum som ni pathum an in big na anita in big na hi avor top atlung tep ta sarkar thlungpui le naga hai in rem na thung zik ding hi India marsak state hing Manipur Assam le Arunachal Pradesh hai in nasatakin an ngai vena state ramri soidang lam ani ding le ding no hi lungrilin char ka an lo ngai chang sengani Hungtlung ding chang ni som thum pakhat sang ni som ni hi India sarkar le NSCNIM in kara in rem na thutlung zik ni dinga tin zone ni nei thulak na chuna shel Sinlung Hills Council Chief Executive Member CEM Pulal Thamwana Marchu hun I Manichen Ebenezer Hospital Aizola and Colony Nungin Chatting a panel theino lein voisun hin Kolkata Apollo Hospital panding in Aizola in Thokin Kolkata ting vung thlak pui ni ngati Bollywood lemchang tulhun ve pol kum somruk pakhata upa Sanjay Dutt chu tube cancer stage 3 aniti thlajing ni som pani sang ni som ni khan mu su kani Sanjay Dutt in ama Twitter fe thlengin tube cancer anei thu hi atarlang Lilavati Hospital Mumbai in atarlang danin inrin nizan ting khan in soisel na anei lein hospital a admit ania Rapid antigen kit manga COVID-19 negative ani ti sheet ani hnungin cancer ting and fel na an nei no ka tube cancer stage 3 alone der ta thu Dr. Jalil Parker chonashil in en koldinga US ting feding in anbut sai thu dat hin ashil US salut phalna amuno chun Singapore ting in en kolding in a felem ding thu ashil lang sabok Anumei manyata dat le anawhai hi Dubaya umman ni lein Sanjay Dutt hin angai tu le thu ashil in khelna hung chanchin then khat Europa League semi-final a Shakhtar le Sevilla an lutve Europa League quarter final chu in khelzo ni in kumsang ni paku Europa League champion Shakhtar Donetsk chun FC Basel hai 4-1 an ne in semi-final an lut Shakhtar ta ding hin Moraes Tyson Alan le Dodo hai chun goal thunin Basel goal nei sun hi Ricky in athun ve thungani Shakhtar Donetsk le Inter Milan hai in thlajing ni som pari sang ni som ni in semi-final in khelanti quarter final in kheldanga chun Europa League voinga lailo champion ta Spanish club Sevilla chun English club Wolves chu 1-0 in anlo neve bokani Wolves in goal thunna chance thatak penalty muai sin la khom an striker Jimenez chun goal in an changtir theitano ani Sevilla ta dinga goal thun tu chu Ocampo sani Sevilla hin thlajing ni som pasari hin Manchester United le semi-final in khelanti India mi pathum Ladies Scottish Open a Indian women's golf history a avoi khatna ding in India women's golf player pathum hai chu Ladies Professional Golf Association LPGA hui hotna hnuya Ladies Scottish Open a an thang ding ani India mi pathum thang ding hai chu Aditi Ashok Diksha Dagar le Visha Malik hayan ni
Ladies Scottish Open hi Renaissance Club at Thazing ni som pathuma in thoka ni som paruk sunga neiding ani. Manipur COVID-19 ngermun. Manipur Sarkar in zani zanting dar nga athuan sudung zuyin. Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangthum zaku somrit pani. Mipui vantlang sangthum somrit le paruk. Central Security Personnel zarit le somku paruk. Envoy make active case sangkhat zasari somthum paku. Mipui vantlang sangkhat le sompanga. Central Security Personnel zasari le som nipali. Damfela in thlasuk tapo sangni zahni le somthum pakhat. Mipui vantlang sangni le som nga paku. Central Security Personnel za som saripani. Recovery rate 56.02%. Olekhang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai cho ani. Ngai thatu hai hun mangin hoi ro.